هجمارا گشتیا خلک ترکیه گهشتیه 82 میلیون کسان. هجمارا ولاتیان جیل باکور کردستانی گهشتیه 16 میلیون کسان. هجمارا گشتیا خلک ترکیه در سال 2018 ده لگوری 2017 هلبت 1,193,357 کس زیده بونه. بویه 81,3,882 کس. استانبول جی مزنترین باجار ترکیه و هجمارا نشجی نویجی 18.04 صدی یه نشجی ترکیه گشتی پکتینه دیگه 15,607,724 کس. پشتی ویجی پلیا دویم ده انقرته که او جی هجمارا نشجی نوی 5,503,985 کسن. پشت رجی ازمیره که او جی هجمارا نشجی نوی باجاری دیگه 4,320,519 کس. پشت بورسته که 2,994,521 کسن. پشت رجی انطالیا ته که هجمارا نشجی ویجی 2,426,356 کسن. کمترین هجمار جی لپارزگاه بایبور تته که او جی دیگه 82,274 کس. مبین سر آمارن باکور کردستان این سال 2018 هجمارا نشجیان 321,183 کس زیده بونه. بویه به 16,697,938 کسان. پارێزگەها دیلۆکێ قەرەباڵغترین پارێزگەها باکوورê کوردستانê hatiye کۆتپلەیا یەکەم de ye hejmara nişeciyên wê parêzgehê jî 2,28,563 kesin. Piştre di pileya duyem de bajarê Rihayê tê ku hejmara nişeciyên wê ji 1,985,753 kesin. Piştre di pileya siyem de parêzgeha Amedê tê پارێزگەها دیاربکرێ که هجمارا نشجیên wê jî 1,732,396 kesin. Piştre girgûmê ku 1,144,851 kesin. Piştre jî parêzgeha Wanê tê ku hejmara nişeciyên wê 1,123,784 kesin. Li gor amara hejmara zilaman jî 41 milyone و 139,908 کس که او جی زلامن هجمارا جنان جی 40 میلیون و 863,902 کسن که ویه که رجای زلامان 5.02 رجای جیران جی 49.08 که ویه که رجای زلام و یا جنان لترکیه ده سال 2018 ده نزدیکی هفویه.